Gospodine Jaklić, kao predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose, danas ste primili srpskog ambasadora koji je novi u Sloveniji. Kakvi su vaši utiski? Pa dobri, mi imamo tradicionalno dobre odnose sa Republikom Srbijom i novi ambasador je došao se predstaviti. Mi smo izrazili zahvalnost da je došao u parlament, da je iznao svoje stavove oko događaja u Republiki Srbiji i u suštini smo pozdravili napore Srbije da ide putem europskih integracija, pozdravili smo napredak, pozdravili smo u suštini i imenovanje u Generalnoj skupštini Jeremića u UN-u, iako Slovenija nije glasala, pošto je bio dogovor u Europskoj zajednici za glasanje za drugog kandidata, ali inače smo se dobro razgovarali smo o tome na kojem su putu i mi smo normalno dali gospodinu ambasadoru na raspolaganje svoje kapacitete, u suštini svoje znanje oko tih europskih integracija, tako da uvek su vrata otvorena u slovenačkom parlamentu za pomoć. Vi znate da slovenački parlament i odbor za EU integracije koje ja vodim je onaj koji non stop ponavlja da je Srbija ta koja mora biti uključena u Europsku zajednicu, da treba nastaviti sa širenjem Europske zajednice na taj dio Balkana, zato što to zagotavlja u suštini stabilnost u regiji, ne samo stabilnost, nego i ekonomski napredak. Tako da sam kao predsjednik pohvalio napore Srbije i želim si da i sa novom vladom, sa novim predsjednikom bude taj put isti. Onda verujete da sa nastupom funkcije gospodina Nikolića u vlozi predsjednika Srbije neće doći do promjene što se tiče europske? Pa ja se nadam. Iako gospodina Nikolića znam još iz Parlamentarne skupštine Savjeta Europe kad je bio u nekoj drugoj stranci i zagovarao neka druga stajališta, ali ja mislim da treba mu dati šansu da vidimo da li u suštini je to njegovo mišljenje iskreno. Ja se nadam da jeste, da je u suštini zavezan tim putem, a moram i da kažem da kad je Europska komisija dala zeleno svetlo i prihvatila Srbiju kao kandidata, na neki način je napravljeno nešto od čega ja mislim da niko u Srbiji ne može napraviti više korak nazad. To je na neki način oboje strana zaveza da će ići tim putem. Ja mislim da je to i jedini normalan put koji Srbiju u suštini stavlja među evropske narode koje je uvek Srbija i bila. U Srbiji će se sad formirati novi parlament. Imate li koju poruku? Pa nemam, to je interna stvar politike koja se dogovara. Ja se nadam da će ta vlada biti brzo formirana zato da bi mogla nastaviti sa reformama koje je počela prijašnja vlada. Nadam se da će ta vlada imati veliki konsens, naročito oko pitanja europske integracije, tako da, a inače prepuštam normalno svim akterima da se dogovore. Ja im unapred čestitam na tom dogovoru i želim im dobru suradnju sa Republikom Slovenijom. I na parlamentarnoj razini? To definitivno, to smo danas par puta podvukli da ima Srbija, srpska vlada i srpski parlament otvorena vrata u slovenačkom parlamentu i što god budu trebali u kontekstu pomoći ka bržem, efikasnijem integraciju u Europsku uniju, uvijek imaju u Sloveniji dobrog prijatelja i zaveznika koji će im pomoći na tom putu.